Ku itariki ya 28 Gashyantare uyu mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangije igitero gikomeye kuri Iran. Ni igitero cyiswe Operation Epic Fury, igitero cy'ingabo n'indege ku bice bitandukanye by'igihugu cya Iran. Ibi byaje bikurikiwe n'ihitanwa ry'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cya Iran, harimo n'uwari umuyobozi mukuru Supermirda Ayatollah Ali Khamenei. Iran ntiyatinze gusubiza, itangiza ibitero bya misile na drone ku butaka bwa Israel, isanzwe izwiho gushyigikira Amerika muri aka karere. Uru rugamba rwahungabanyije umutekano mu bihugu bitandukanye mu duce twa Qatar, muri Lebanon ndetse na Saudi Arabia. Ibyatumye icyamamare mu mupira w'amaguru Cristiano Ronaldo ahunga iki gihugu akerekeza i Madrid muri Espagne. Ni ibitero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko bigamije guhagarika ibyaha by'ingabo za Iran no kubuza Iran ubushobozi bwo gukora intwaro kirimbuzi. Igisirikare cya Israel Defense Force IDF gishimangira ko kigiye gukomeza ibikorwa byo kurinda abaturage umutekano wabo ndetse n'uw'igihugu muri rusange. Iran yamaganye ibitero nk'akarengane, ibyita ibyaha ku baturage kandi yizeza ko izahangana n'ibyo bitero ubudacogora. Umuryango w'abibumbye United Nations nawo wamaganye intambara, usaba guhagarika ibikorwa by'intambara no kugira amasezerano y'amahoro. Kugeza ubu amakuru haravuga ko muri ibi bitero hanapfuye abayobozi bakuru b'igisirikare muri Iran, harimo abakuriye Revolutionary Guards ndetse n'abayobozi bakomeye, ibikubiye muri raporo z'ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi. Mu bitero byo ku mpande zombi, imibare y'abahitanywe igenda ihinduka, ariko amakuru yizewe agaragaza ko abantu babarirwa mu bihumbi, harimo n'abasivile bapfuye abandi barakomereka. Imibare ikaba ikomeje kugenda yiyongera, abasivile bakaba bakomeje guhungira mu bihugu bitandukanye kubera umutekano muke. Iyi ntambara yahungabanyije ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli mu nzira y'ubucuruzi ya Strait of Hormuz. Ahanini ukaba usanga inganda muri Amerika, Aziya n'Uburayi zitagikora ibicuruzwa byazo neza uko byari bisanzwe, bikanatuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizamuka, dore ko byamaze kwikuba inshuro ebyiri y'ibiciro byari bisanzweho. Ibihugu byinshi ku isi birimo gushaka inzira yo guhuza ibitekerezo no guhagarika intambara, ni mu gihe ibindi byamagana ibikorwa by'impande zombi. Abaturage muri Iran na Israel ndetse n'ahandi mu karere barimo guhura n'ihungabana ry'ubuzima, gutakaza ibyangombwa ndetse no guhungabana k'umutekano w'ibanze. Mu bihugu byegereye ahari kubera intambara, abahaturiye barimo guhunga, kwiruka ku mihanda kubera ibitero by'ingabo, ndetse n'abana bakaba barabuze amahirwe y'uko bajya ku ishuri. Ubuyobozi bwa Amerika bukaba bwategetse abakozi b'abadiplomate kuva mu bihugu byinshi bya Middle East kubera umutekano muke. Intambara ikaba ifitemo uruhare n'ibihugu bigera kuri 7 n'ibindi byegereye aka karere. Ibihugu nka Espagne biramagana ibikorwa bya Amerika na Israel bigira ingaruka ku baturage. Abaturage n'abanyamahanga barimo guhunga intambara, kandi ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byo bikaba bikomeje kuzamuka. Trump akaba yatangaje ko iyi ntambara ishobora kuzafata ibyumweru hagati ya 4 ndetse na 5. Ndi Daniel Niyonkuru.